Pozdrav i dobrodošli u oružarnicu. Danas vam predstavljamo Thermion 2 LRF XL60, vrhunsku termalnu optiku za lovce koji traže preciznost i pouzdanost u lovu. Ova optika koristi 1024x768 termalni senzor sa izuzetnom osjetljivošću. Objektiv od 60 mm koji pruža jasnu i detaljnu sliku, a uvećanje od 2,5 do 20 puta omogućuje široki pogled ili precizno ciljanje na daljinu. Ugrađeni laserski daljinomjer mjeri udaljenosti do 800 metara plus minus 1 metar. Radi na nevidljivoj valjnoj duljini od 905 nanometara, što znači da je siguran za oko, a istovremeno izuzetno precizan. A ovo ga čini idealnim za lov na srednjim i većim udaljenostima. Mikro OLED ekran visoke rezolucije 2560x2560 osigurava jasan i precizan prikaz. A ugrađena memorija od 64 GB omogućuje vam snimanje fotografija i video zapisa. Wi-Fi i Bluetooth podržavaju aplikaciju Stream Vision 2 za daljinsku kontrolu i balistiku. Dualni sustav baterije traje do 7 sati, a kućište je IPX7 vodootporno. Otporno na udarce i temperature od -25 do +50 stupnjeva Celzijevih. Za pouzdanu i profesionalnu termalnu optiku posjetite oružarnicu. Naš stručni tim pomoći će vam odabrati savršenu opremu koja odgovara vašim potrebama.